Al-Ijrah 2 langsung. Sleeper tronton Volvo. Hai, okey. Lagi ni kata kocok Volvo 2 unit Sleeper. Ya Pak. Volvo 2 unit P50 Euro 5 Sleeper. Ada mobil kecil tadi marah-marah. Palala belibis, palala belibis. Palala E07 E03 julukan belibis. JW no. Palala akan melanjutkan perjalanan menuju Jabodetabek dan sekitarnya. Semoga selamat sampai tujuan. Yang penting keselamatan bukan kecepatan. Palala belibis E03.
Mior Elite. Mior julukan Elek, pakai SR3 body SR3, mesin 1626 Euro 4 expansion. Signal Sriwijaya Lestari kepala. PT D5 Lima Gemilang lewat aja. Saya udah masuk dan ke Skiliner. Nah, Skiliner. Kepala kayak kereta cepat. Ganda Skiliner baru datang, kotor banget ya belakangnya. Tidak pada jalan lintas Sumatera. Mesin RM 280 PS.
PT Rapi kembali masuk terminal. Ada Rapi lagi SR3. Di 77 MPM. Meledak Pajajar. Yo. Di mana Pak? Alika. ALS pakai body Olpo apa namanya, Medan Surabaya. Oke. ALS
Medan Surabaya. Nopin 385.